Афанасий Горович Соловьев 1935 сыл мус устар ый 5 күнүгер тастааққа төрөбүдө. Ийете арыппый агата жөгөрден дейнебит. Ого саха камагатта жеттомугар аспыта. Онна хырыттагана идәчилере, үгүс историялары, кепсәннәри, устан ураннан кепсиллерин истен улаппыт. Прокопий Идрахинскай бежайлени, Гавриил Колесовы истен олон холурга веренмит. Өлүхүмәгә олон кохут, тойуксут, чабыргаксыт быгытынан кеңник биллибит. Арас фестивалларга, конкурстарга көктөктүк кыттары бит. 1979 сыллааққа Ленскайга, Жокускайга, Саха-Сирин фольклорын фестивалгар кыттан, олонқоттан быхатардан чабыргақтары толыруга, бастакы онна 2 степеннәк дипломнарынан наградалынды. Ленскай, Мирный, Нюрнгери кораттарга, өлүөхүмэ концертне программатыгар киллериллен, сахалы тойгу чабыргағы толыруга сеңәйрейін ылдыда. 1990 сыллааққа Санкт-Петербурга Америка Бирлийлях ученая Альберт Бейтс Лорд керегер аналла народтар 2 ардыларынағы научной практической конференцияға кыттыын ылбыда. Андойду Бирлийлях ученайдарын ортотугар бейтин олон хотун көстөк сирттен өргүйен көстөр нелим көмүс сиеллях үйт кере аттақ уот болот оонюлда уолан доксуну толорон кең сеңәрин ылбыда. Ити курдук Жокускайынан, чурапчыннан сылжан олон холообыда, Жокускайдагы телевиденияга кылыхак бериге угуллан көх экранга тахсыбыда. Фондага ананан олон кото телевиденияга угуллан уурулдукта. Афанасий Горович бейтин республикатын хинен эре олонхолур болбакка, сақатын сирин чейхин көмүскән 1997 сыллааққа Япония кин горатыгар Токиоға фольклор фестивалыгар ие олонхолур Томскайлын кыттыбыт. 2 чааһы быһы ан бастан уһуннук олонхолаан Жапон омугу сөктөрбүт. 2006 сыллааққа Сунтар улуугар республикатағы олонқо фестивалыгар бастың олонқоғыт атынылар. Кені дойдутун жонугар серкетигер ордук ытчакка онна омук сиргер олонқолан чағылқай талаанын көрдірі. Саха омук өбүге сағанағы айымнетін тилиннериге, чинчииге, бейдин үлелерин киллерен бихиребили ылар ытык кыржағас. Первый нөрүктәйи осколадыгар сыккыс оға фольклорной кругогун ахан үс кыһын устата үлелеп бите. Кедән көрүүтүнен оголор тойукка, охуқайга, чабырғаққа жоғырдақтары білі бите. Олонхо курдук жанрга холонун көрбүттері. Сорук боллур ырыдын толорон бихиринеллері. Афанасий Горович бастың олонхоғыт. 2 ағасылға ие олонқоғыт дипломын ылбыда. Тиек солугардылы Афанасий Горович өліғіме луғығар бәйдін жие кергенін кытлар. Олу сәргіқтік олырор нәхілеген улуғын общественный олығыр көқтөктік кыттан саха народын культуратын ағастық пропагандалан олырбыда. Кини Кен аяр үлете Саха-Сирин культуратын, оны духовынан сайдыдың министерстватын, анал аттарынан, наградаларынан белейденмеде. Ол курду Сергей Зверев, кыл ола, сүйс сахын медалинен, оны гражданский доблесть анал белейденен наградаламыда. Thank you.
Bravo.